May, wa kay cellphone mo dayon ka. O dara oh. Wala kay cellphone mo dayon ka. Ha? Lagi bayan, nagbay jud si Papa ni mong cellphone. Kaya ang imuhang sanaol ko no. Kay may man kay ka magtuon daw. Mo na ang gift ni Papa kang ate. Wala na siya Christmas. Wala na, kana na. Kana na mao na. Kay, kapatan ba? Tanawa. Lagi ko anjud og ko ano. Ako na mag-study jud kog tarong. Wala, imo jud na ko ano na kay ang di ba ya glass ang tempered glass ana. Nya, maglakaw-lakaw ka imo sad sige kupot. So jud na sa bag. Di naman guba na. Naa. Kana diha. Wala na gani, guba na. Mo bitaw nagipalitan kay guba. Start doubting yourself a little bit when you're like, go back supportive, and that's what like we have. Excited sis kayo, di pa man ka pwede mag-cellphone good. Ngano gani imong gipalitan si May Miner? May kugihan man mag-study. Di pa man na siya pwede mag-cellphone kay grade 5 pa. Grade 5. Puhon, balitan na ko gapon study. Ay, big challenge ni Kuya. Big challenge. Guys, we're here. Everything's still like new, and a lot of things are happening. People are going home. Yung ganahan kas May. Hala, unsa may misulti ni Papa? But try to focus on yourself. Nya way kiss diha. You know, don't forget that. Uy, ako na mo kiss ko oy. So, Grade 6 ka na. Welcome. Eh. Okay. yeah, it's going down. Ako na oy mo study jud ko. Palitan di say ko dong oh. Challenge dong. Wala po mo. Ah. Ako tayo. Unsa? Imo ayon kang ate? So very early on, we started to have to memorize these Oh, colors. na man ni pero paayo to kayo. And so a lot of stuff No. was muscle memory. Nice ate. Our group for Antifragile has Asa imong ganan? Black or kana? people that were in the top 6 for mission 1. So me, Sophia, Kaya rin siya ng mga group.